shaker kuphuma strawberry yeyino yarabisho ayidakiwe ngaphansi kwekhwapha kwaphuma oshibushi kuphuma anyanisi kuphuma amasokisi ebhola ayidakiwe kanje ingane yomfazi ihluleka ngisho ukubhalansa ibhasi mayifike ebhampini uyadidizela ashone phambili ibhasi ifike ebhampini adidizela ashone emuva ibhasi ifike ebhampini adidizela ashone phambili safika lapho siyakhona wathi udriver hey ayingena imali yami sathi sitawa hey ungangidakelwa ngivele ngidakelwe akekho umuntu ongabonanga ukuthi bengihamba ngenyawo yonke le ndlela indaba zinkinga kakhulu indaba zixakile kunomunye urabishi ngasekhaya obedakwa lento exakile njalo mangabe ndabile ushawumasi ashayingane awunazi nengane zesikole ninjani bokheli uyabona ngikutshela isecret ngentombazane efunda isikole uma ngabe iyinhle ebusweni okwazi ukuthi akusidoma amasimba lawo hayi kodwa lezi uyayibona ziyayiphasela lezi waphela eba isidoma yawama hayi ukuyaphasa akubona ukudakwa komuntu lokhu njalo kusayibhenqa zonke lezi ey'dlulayo la kusayibhenqa indlela edakwa ngayo hawu iyazeyinhle mabrada intombi yakho hayi waba nehle ukalakathi wakhetha impentshisi wakhetha isipopete wena sisa yikho into wayikhetha lapho avele wawola nje ungakaboni kahle hayi mani lobaba-ke indlela kade ehlupha ngayo shaya umfazi wakhe shaya ingane sakhathala siwumphakathi sathi sikhathele ilo rubbish mabrada kathi hayi asibafuna abashuthayo kwethu take DVD awuhambe